Usanendlebe ngize nendaba. Allegedly. Hey ngoba siyabukiswa kwapolitiki. Akusahlekile kanje. Ngihlekiswa enye list yakomunye umuzi address yi1 eNewcastle. Abantu ababevotela iIFP babelandwa kwezinye indawo basebenzisa iaddress eyodwa. More than 20 people basebenzisa iaddress eyodwa ibonga ayifani. Bahlala emzini owodwa what address? Nehlekisa kwapolitiki. Angazi i-desperation or angazi i-desperation yemali, yepower or what is it? Ukuthi ungahamba ukoleka abantu. Ulanda abantu eBlauboshi, ulanda abantu leyo komfundweni, ko Rockland, ko Nyanyatu, ko Jakalasi, ko Osizweni, ko Trek, ko Mdoza. Ngandu yonke indawo ulanda abantu ukuthi bezovota la. Kuleyo ndawo leyo. Khona nizokwazi ukuthi niwine. Hayi kulungile nithi umsholozi ucorrupt. Hayi kodwa siyabonga ukuthi akekho corrupt ngaleyo ndlela ukuthi usakwazi ukuthi asilanda abantu kwezinye indawo bezovota kulapho kune by election khona kuzowina MK. Uma ngaba abantu ukuthi sinabantu abawu12 nihlale nibona nani zidliwe ukuthi mazidliwe kuvela nje leyo 12. Labo bantu abathanda iMK ngqo angeke ubone sahambe solanda abantu koTrek sithi abazovotela iMK Newcastle kwenye iward 20 ngcono nginifakele la nifundele nani labantu abane bayibonge ehlukene kodwa bahlala ku address eyi1 bonke. Hayi IFP ingane zika Oppenheimer oKinishandu. IzoKinishandu sethi uyaxolisa kuRamaphosa uxolisela thina sonke ama South African we were misled. uRamaphosa is a good president. Hey GNU. Abantu bazoze badudla iBlack Label ngenxa yeGNU. Kanti awuphuzi nokuphuza nkosana. Uyiphuzela amanzi enkosi nomasina. Bathai uKinishandu usedla iBlack. We were misled. Wathi uCupcake hayi Cupcake uyabheda. Cupcake is a perfect man. That's why the country like khona manje because uCupcake is a good president. He even got 40% kuma elections. Nathi sakwazi ukungena neDA sazoba in government. If bengena uCupcake ngaba sikho la sikho. South African politics. Ave nihlekisa bafethu. Awuthi ngifakele isithombe lesi sabantu basemzini owodwa abanebonga ehlukene abavote wadine yodwa ukuzinkathi zoyina ama by elections. Ngaze ngahleka ekseni kwaze wabomba amehlo Thixo wajika athi siyabudla besinukela.